Көңіл күймен одан да ол көңіл күйді көтеру үшін ортаға Мұса мен Майраны шақырам. Келіңіздер. की न खालो की दुनिया है दिल वालों की गोरों की न खालो की दुनिया है दिल वालों की हंस के जिए हंस के मरे हम जैसे दिल वालों की हो गोरों की न खालो की गली गली में गीत हमारे गुंजे सब होशार हम गीतों है सौदागर है यही हमारा था गली गली में गीत हमारे गुंजे सब होशार हम गीतों है सौदागर है यही हमारा था न सोना न चांदी गीतों से हमको प्यार न सोना न चांदी गीतों से हमको की न खालो की दुनिया है दिल वालों की गोरों की न खालो की दुनिया है दिल वालों की की न खालो की दुनिया है दिल वालों की गोरों की न खालो की दुनिया है दिल वालों की हंस के जिए हंस के मरे हम जैसे दिल वालों की हो गोरों की न खालो की Соңында шошыттыңыздар ғой бірақ, мына жерде қыздардың барлығы шошып кеткен сияқты. Әдемі шыққан. Майра бар ғой, кез келген елдің биін қазір билеп бер десе билеп бере салады ғой. Іс-қимылдарының барлығы өзіне жарасқан. Мұса болса осындай үнді кинолармен өскен бала екені көрініп ақ тұр, иә? Өз қимылдарының жобасы, түр-келбеті барлығы жарасады. Шақрухан деп атасақ бола ма? Болды. Бүгіннен бастап Мұса емес Шақрухан деп атайтын боламыз. Әрине оның барлығы әзіл. Енді маусым бойы жоба төңірегінде түрлі қызық дүниелер болды, және